Perlu aku minta kesini don hang ha Ribhoi Senior College kadon jiktu belai shane sha Ribhoi Senior College nomor bedai ki don college week te ki invite kenang kerpang ki student melalai no halor kata ki kum kena melalai no ru ni don hi ki sem e ki sem jan ke college na chong te ngala lej kesini te hadin sisnam la bonong minta in sekendo yang sibun ki parlok te kalau kai basutnat kesini la long excited ha banyak kendo ik parlok dengan sepen EP but katukan niki program ki items ki bansa perle in sepen with le ha kan kesini te tanggal adon hang ne haget show bandrung sepen EP ta dari Ribhoi Senior College te kulay perlok kulay Boleh, betul. Tong mem. Welcome to RBSC. Idon mentang nih apa Ribhoi Senior College. Sning. Ada ka college ke ba? Ngapa dep ke bachelor mo? Cok. Kasih departemen pedep nang Jauh bakut Freeman wong marang bawan nang dengar kawan nang. Pas pedang dei ke baret Dari labun ki balami nang ni. Hoi, sepenat bagi long program taksi te menta dei ba nakadau problems takadau ngi tang sange kum ne. Hab esong row klam lale ingin page library cungi kalong kum nama kapot cungi ke library kadang dread kadang duna la unong ta lệ stay lệ dùng library kasih departemen Tembiang đây nè, Tembiang lang Karaji. Pidai bat. Kita pilih ka? Fourth semester. Fifth semester. Kita jadi jungi kini. Pilong kisi hukum no fiwan tu akan college kini buat. Maksudnya penuan ni college niyo ban simantagi program dokter kaptam kum college week. Oh ngi bah kapor jungi ki college week ki items kita guna apa? Kisi hukum no tapat. Yo kini ki. Isu pun mo kaptam lagi komentar por bangiyo kini program dokter mar kam por mencuak judan begini program mentang bayo ben sementang benesya berwai kaptam lagi di college week. Teknik sakwe kapor jogi ka building ro kadang ret te mentang ai ka building ro kita punya kita don kambun kunjuru ki library kapor ki library kadang ret kumno pisau ka library kalong kumno ka building you tak on batai kunjur Nasubha kwa ban ai kublai ke pang ya ke sinot lo punya jadi college mar ke jingki ustad jadi college kalong kawa ki ustad sekolah mau nama bah nama sedang jadi college kadang tang di building bah po tentang yo ke library wa piang di classroom yo piang di table baru kan yo piang lot tam ki staff lagi lah piang mentah kena gelang bun senam Akabak cungki kidon kadang ngot si semester. Apa sungi kidon kembah live kosan ngot. Hukum hikai berkira hukum kidon hikai kisi hukum. Asno bakal hukum hikai ke baru mencuap entah kalau versi bun nama apa. Kidon hikai entah gelem lawan man tebet geleng kamtam yang ini masih ini layo ke jing hikai ke bah kambiang mana apa kidon hikai kilong belah tebet lupa. Tangkai. Bah, kulis bun. Nanti kan kenduk saki paralok ya kulilan berkuar. ngide ki student ki baladap no telong
kini ki badang don mentah ki bapenya ya kene ka college ki kena ki badang don mentah ki long ki kwa ban kot seng bahai ngi ki kena bala pas bala dep te terkadang ngi wan hang ne te ngi kadang kum to PE RBSC election 2023 te ngakwa ya bala interview ya ki second ngide ki touch batch ko mga amai pi ngang ade touch batch makanya ke college ka tentang hak arah jar khatnya ulah dang ambak lah dia ngang ade degree hak asnem arah jar FUR te kemun idang de ki touch batch bagi lah pendep ya ka degree te kalau kayak bas tenat marba yo ke college ke babiang ka sunat ke badang sedang ke balong kino hikai ru ki ajan mat ki kena ta kendo neo de we per kelas nga ba de ha kaju ka ba sungi mo Hai, hello. te kat kum kajing sngi ko jong fiso kum na ba piwan ha kani college ba le se brang long kendet snem ya men suadang suslang Haka jing sengaw kalong bangis nga tenat bangi la poi biang haka ni kajaka ya ka bangi la juwan teng muswa teng angit piro pidon hi jing tenat apa piwan sene pimi na ying le se da ka khmat ka ba singsi mo andal la poi sene ban ka kelas ka jing kemen yes te tang kita hing adon makran ne ka por ka poro pidang pule pi ngidang de touch bat kum ngabat pi ngina de touch bat pi yo ikum no hadu bangi lawan mentah tak long kum no jing i pi kejing por kelala bangi wan mangi sene kamut kampat dalong hadu kane ki building ro bun ki bangsa kasna ki danglong under construction mom pat dep ai te hendra ondangil awan pat mentah ngi i kejing kala kala bun ba akaliang ka library ro ngi layo ka library ka ba he ba om kum mensua ka bedang red kumun no akapol jing amdon college week kete akapor jing hawat kalong tam don college week hendrai ha ba mentah pat kala don ka college week katno kalong sne tenan bangin yang ngir la sha invite lang akane bangin simenta ban blackman tane les ngwa kane college week college bun ma Dobun kipur ngidon hangne ngipong takawi kadur ngipong da kadur jong kuna school ngishong ha class ngipong notes ngim jukren ngim juyolat ban ruai saya ruai kelas ngam tharai dan ruai kelas. My dear student, life is not always good, it is not always rosy, but it is also times of hardships that we have to go under, struggles and circumstances. But however, we have to face it. Sometimes as an athlete, I feel that it is very difficult to go through the journey that we have a dream in our life. But sometimes we feel that we should give up. Myself, I feel I should give up. But I never give up. I try and try again, even though No matter you lose or win, but the main thing is that you should participate it because it will bring a confidence to you. That is very important. We cannot face any difficulties if we don't have confidence in yourself. Self-confidence is the most important. So I think College Week is one of the platform that you can develop your confidence, your self-confidence, which is very important in our life. Can anyone guess who's going to be the next Miss RBSC 2023? You will be. I know. So, A female, please. the next Miss RBSC 2023 is, yes, Tahila contestant number 3.
ปันกัน